ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2025 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ SB ꯒꯦꯔꯨꯋꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ parents anyone ꯀꯩ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯀꯔꯥꯁꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯥꯏꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯔꯅꯤ ꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯀꯔꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯅꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯇꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 4ꯗ ꯀरुणा ꯀꯣꯏꯖꯝ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯅꯦ ꯀरुण ꯀꯣꯏꯖꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯛꯇꯤ ꯇꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 ꯀꯥꯔꯛꯑꯕ ꯇꯔꯨꯟ ꯀꯣꯏꯖꯝꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯅꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯅꯦ ꯕꯨꯛꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯛꯀꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯨꯅ ꯀꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕꯨꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛꯀꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛꯀꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯛꯁ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ Thank you, Tarun parents. Tarun's parents na kami ko wafong ni matuina bookstore na hojiti notebook makai se available wele. So textbook singsu upapa singsi parents na yaring hai yam thuna lobi na ba mixing jari adoga May tha si logi ta di bookstore ni isu hana like to sit tamina hando krani hai ko wafong su thambirai. So I request all the parents and the test copy hoigira not textbook hoigira award sinsi bookstore na available hoide si wafam si thamjage. Any parents or parents sama lene welcome. Hello, I ijasi kumshina first tamne asida Cathol English School da I see Mapao Gine. Actually, my permanent address is from Ukhrul. Presently, I'm staying at Mapao. Hojik parents teacher meeting to see first lakpa the first time nisi ID ijana ima hayeng si meeting day hai kari meeting na so hai habiti madi hojik UKG da kari magi mingsi thanreng ko kune aduna aina phaida hainingdi karira haidaga parents ga teacher gi interaction haibasi phaida maru oibane haina haijaninge haibadi ai gi icha gi awatpa oja singi awatpa asi share to minabasi asi phaida aphaba hojik akhona silli basi asi akhoi da maksu oja singi da maksu yam kana ningai oibane aduna parents teacher meeting matam asidati loina la aga akhoi gi awat patusu akhoi gi wat patusu akhoi ashmai ni interaction to rati akhoi gi icha si soidana aphabudu oigani haina thajai aduna khwaidi hana aina haijaningbadi staff maya ko haininge aina first aidi ija ashida tharapa matamda makari su khangde adubu ashida 1 month shure man ashida kapse first masi class 1 ne admit tawra kamang da maksi writing si problem na khara luman ba aduna ki missing su oh ashida bhagadara aduna bhagani haina haiba matamda aishu most welcome nang khoina haibadu aphabe ki damak oirabdi hoi yai garishu kai din masu yang oiki hena UKG da kan krabne
अदु असे हंदक 15-20 days the class 1 da kaabne मागी improvement से ऐना मादे की खंगरक को मतलब ऐसे महारावे हाई दी मा English से कया आई दे अच्छी द one द 15-20 days द माने द कारक द English हाई रमे अदुना first of all congratulations to class 1 teachers आई मकोई भी आई की gratitude to class 1 ki teachers in the class teacher along with magi colleagues in magi just adu ko yam pininge hai badi yengu ai gi ija se aina proudly haining badi karira hairaga oja sing gi makhayam pole ai koi gi ija sing se aduna nakoi na hoji ai gi ija English hai hanbado ai api laidana harapan nungai basi first adu phongdok ningmani aduga ani subada hojik ma UKG da kare ngarang lahan 2-3 days in mana aduda karaga mani mana kari hai ima ai khoi miss tu aina direct iba mudam da engonda very good aina hai la aga phonggan ni gate ni bo haram da jail laga lai aduga na apa ai ada la mami ai ko gi miss na ko ai do mens do iba ni bagi ai mo da ai na na la adu ni mama singi nungai do adu ni nang ko isu nungai ai ko isu nungai adu na amasu khungmin naraga awat pudo hai ba wat pudo makoi na kino tambi ba ashini aduna UKG ki staff singbusu yamna aidi harawa gratitude to honor the pininge haina ani subda do haininge aduga third ta hojik aikoi madam anina na haire mabani na haiba wa hai mayam do aikoi mama oibi aikoi si tau ta ni tau drabadi chana kariwani हाइबदो अखोई ममा सिंसु अखोई मयाम सु खलगा ओ अखोई ना तौबो ngamdabdu makhoina tawbire tuga makoi ga amuga yumda keno lairik su khangde lairik ko a school da mana tame yumda la aka tumina lairak ti ma tame he to kana khangani na su khangde ba aduna ma busu icha sing busu labor du to halaga school da kon teacher nangai ai ko pot na seba aduga ai ko need and dai ki matang busu miss na madam la yang high grade adu ya jumbane high bidi ai ko si cleanliness shame factor ko cleanliness is next to godliness and ai ko proper adu ni ai ichazu ai jo buti first time had hold the tamni na keno ni experience oi karibani na ai phana shame na haibong namne adu ko ai gi ichanu pa apik pudo UKG da ka adu de ki ai na tamni mana hai school da la aka ai koi miss na ayan tak tradi la kunu hai to tingai de ki adu mai na tamba horak ti friend ka ba mana class 10 ka ba matam di ma karamba new igni yam shame pa me ba ma hujikte KG da ka ba aduna shame pa ma di 1 2 3 ka ba matam di shame budu ma yu wakhanda ko ai need and clean da chat kani ko ai iron tak karke ai koi miss na shawe ko ai koi miss na phu ni ko hai hat ma ni wakhanda le khibudo adu mayam so adu mai na le rapati ai koi si abhava hujik miss na shingba shingba tak bibudo adu da no na ma yaw ai koi ima singi ai koi ki thauti ma koi phajan du nan na keno tawraga chanba adu ai koi ki ima ki thaune haibdo adu haijaning bane asigi school gi di quarterly pibne yam nungai ni haini haibdi every day every month koi
3 months ne se quarterly pi se aduna ai koi ki dabak te asidi ya nungai ba habidi ai koi na tan za badu pra tum si laga pi ba aduna khwai da su pha ba aduna asigi school fees pi ba ki mong asisu ai ya nungai ai training e to ai koi ki soi bada pi bada aduga kaino to bada aduga khra soi ba le badi na koi su ko piu aduga lastly but not the least hojik ki WhatsApp number haibdo adu aina haizaningi haibadi icha se class 8 9 da kare WhatsApp loi namak number leye haye adu ima ipa na paiba ki maram di kare no hairaga school da any information law na ngai nang ni school da chat pa ya da na hojik ki WhatsApp da tag law na ma to pi ai phai dam ne ba ai phai dam ne haina loi na ma kaino number 2 law raga hojik ki haiba gumna WhatsApp ki number to the leke hairapati ai ni 8 class 9 ki amani mamani 8 ki 7 ki 5 ki hayo aduga ai koi na approach to kuda ni ma koi na approach to right ni aduna ai koi ima iba ai koi su yari ba ma koi di ai koi antik adum to se ai koi dia awa ba achoi ba kya ne ra basu WhatsApp aduda ai sumai na to right icha se sum to right tu sumai na to right hai mu ai koi asi mi ka thopa matam yaurabani hujik se WhatsApp ki number hojik di asida leiba ai parents maya se icha bu nungshi bagi icha di kama haina la iba tani asida akomi se icha bu kana su nungshi ba leite icha bu haininge icha bu mi uininge merega tumin na leirabadi nang na ta to haigadra kare chu hairo atuna nashidagi phajana WhatsApp number do se aduga nagi na ta ki awat pa kari leiraba so every time na ma hoida ka de ko se haiseninge aduga loi na mo teaching staff who once again thank you so much for your valuable time. Thank you so much for your encouragement to my son and daughter. Thank you. Thank you, parents of UKG students.